Kardom don marli. Kadu kawesi tame PGR VGR long li long kedu amuni tumhan plung nang jipu ke pubom lo. Especially Kheroni buta puwer nane lo. Phelang pi pusi punang po. Phelang pi a PGR long kedu amuni tumhan tum plung wek nang jipu si pubom lo. Nang li tum na jong si PGR apen VGR sini nelang potang te neli men channel along keselam tang dolo nang tum damra lang dam ignor. Bakal tang te description on istami link dolo. Plung nang puke pubom lo. Tharle nang puke che song piglo. Lapen tharle poputa pupiglo councilor sorpen abatai sita non anta puding hak nahokta lele kele dam de chotakali non ke bang biharia so tumsi high court along case pidam derlo lasnon tum alabang so akke salam langdam sina lake 12 July arni karele salam lo high court pen hula so arni ke hearing arni lo lapen hula so article along mention pon non appear on call for the said respondent. That means la ke hula so arni KAAC hin pen advocate chetoy dum dedat. Petitioner atum mate bihari tum high court long case ki pidam long Kepaklang pona tengke alang tum Kheronia long ke do government along le long ningkan trokep so selo ke do. Laso pensi alang tum article 226 of the Indian Constitution aron ateng pensi KAAC pan lam hoy pitekang. La pen lang tum hadak mention te kang haladak don suri hinira donar kep ahem do. Bang suri kre isira bang parot sora trop kebra pli amuluk do. Lapen long po a polling station on labang so PGR along le long do. Lapen government a hin pen labang so long le long ke do tumpan asona facility ki pita do. Lasi lai hu ang ton pen lam pandon puthot pai ni pai po arni puthot hearing pado thupo. Ahok pe dakang sai lepen ari nang le letik ke order number. Labang so order apan ke odlong le lo. Lake council pen dongka revenue circular fan ki pia order lo sita laso order ke pesang ke hula bang inkora hini a petitioner atom phancha I hope non kadu kabe tumta labang so case alam bang ke chini dakpo lapenai tum jithan nang labang so case fan ko na lapen ko son tum ka chedan dun nang ji. This is point to be noted, I am not a lawyer ke jengsi bang chedan dun ji fan protang te tum advocate chetoy dun nang po jong si advocate je toy dun de ba im thang si dan dun det po thang da hai un pu tang te im thang si tam chok mate respondent to mahin pen commanded dun bak parjab dun nang po MAC EM CM MLA MP madu mun ti ja chok athe council of council bang so lam hoi na ki pilo pot council pen serap lok amun nang po. This is mentioned under section 32 of the Advocate Act of 1961. Sita nona bangke maduda cetong dun dedat la bangke ke dam tang hearing hoda lamlo la sinon la bang so case ke haitang a case jong si advocate chetoy dun de ime thang si dan ni protang te tum article 226 chini nang po la si article 226 protang te ime thang adem ga cherai ji aphan la bangke pathi hek pan la si la bang so article 226 arich son phodo la son si writs of habeas corpus mandamus certiorari writs of prohibitions ko warranto sita koloso arit sabang tong bihar tum high court long ke pitekang one lapang ke paklang dak de sita non labang so case la ke ituma long le long si bihari tum ame thalong le pukachi po pot labang ke writs of habeas corpus po asinon labang so case bang ke writs of habeas corpus long si focus po sita me KAAC tum 20 February 2024 ani isi order ka issue do hulo bang so order teng penang dam pro tang te writs of prohibition si focus dampo writs of habeas corpus bang pulutang te lake ni methang adim ni methalong le ladak maduta de phanang teregon e pusi kipulo lapen writs of prohibition bang ke council pen labang so eviction order ki pi labang ke kechokche ingser ingcha pamenang jilang pusi high court long alang tum petition ki file dam Lasi lai hoya bihari tum labang so petition file dam ke kireng kachar nudam ma pusin le matha athe lake Karbianglong along le binong lapen an parta PGR along le tulang isia evidence le high court long pakang daman ta chok je lake Karbianglong along le an parta PGR along le tulang alang tum si ke dobori la hen loju lake PGR along le po certificate le paklang lo potang te ke chok lo certificate bangke labang so along le lake PGR along le po certificate paklang lo chok lo athema PGR along le lo plotang te sarkara hin pen labang so along le PGR pu prepared ke duta dolong le so the case is over lapu pen pau bihari tum isiala me thakdun la nitum labang so along le long ning kan trokep su selo ke do lapen government pen ason ke raps da me tum lo lapen tum council of tax da me pibom pula
Jong sinang konatne dim ke do pen income do potante tax ke pinang po. Lake refugee tum ning si tax penang ke. Alang tum petition of file mention pon bahari tozi revenue po. Labang ke tum income konat pensi ke mang ma. Non ke alang tum permanent resident kali. Laso pot si sokleti ki nokleti ki kulat le dosi talang tum tax pinang kok po lapen pinang bom. Lasi lahiwa tax pansi bahari tozi revenue. Lasi labang so case ke kerema case kali. Hayalo. Ke haitang po pitchita me chuke dam tangar ni huson counsel hin pen advocate che toydunde po. Non tala buson toydunde dat protang te ren ke rem hok po. Lake counsel pen ke lang ke pang kriya palo. In case labang so case counsel pen sidan bom sita me rem hok lo. Rem hok po pitchita me itu ma hin ka prek men labang so case apan cepa hai un lang. Masila ko son sige cepa haji ma bang kenilimu ke bang gilang awni matimo next video long nang than po. Lasi pine video bang ke dang ling ton pon ko na. Kadu dia sonduk potante comment box is open for you.